سيراج حواسة هي درجة سهيل خم بحر راته إهر راته ربي هيري مقالات نجران شو اسم قريب أسي ولك أمام كم سنين أران ثاني سنين أبو سنين كن درجة كيس وان درجة كيس تاني بو أبيت دوبا ثاني أسي قل ثاني بكتنا أجرا أرى اسم واحد سعان دلقو دن ديسن عمري ديسن كيسن سيناس دلقو هدن ديسن أمان أكو أبوه ميك أنا سأتبرتني أبستني مقالات ترى دين كيسني في السأمبر بادم أما دنيا كيسني في السأمبر بادم أما جريني متى كيسني في السأمبر أما حواس كيسني فواه جتشو في السأمبر بادم أما يروني ساقي سجرت إسنين جتشو مربادا كيسا فيا درجة قوت خيرنا دين كيسانيف تران تيسان جيسي جرتي سنين جتشو مرباطة أبو نخينا دين كنا الرب بوينيت الرب تمامني الرب دلود أبني الرب بيابا فمني الرب ركو هدوران دماني وصوتا كا إسانير ركون تكن كين دين كنا نونغادر أماناتنا نونغا حواسني خينا hanga guyyaa arra jirru kanatti madaan barachuu dhabuudhaa ta'e isaanirra gahaa turte irraan baanetu gaafa xiqqaadhaa nuti yaa hawaasa keenya gaafa ijoollee qoy gaafaan guddadhee waa godhaa jechaa turtan gaafni guddattan san arra jechu guddattan gaafni waa hojjattan san arra jechu masgiinni keessa jirtan kunis مدرسان إسين جنده خنا دابوك أبدانيس حواسني إسين جردين كنا ياموك أبدانيس يرو فولي خيسان بريدو يرو دبتن إسين الرات لقيم يرو نسين حواس خنا فوجتن أمان تان إسين إنجا چمبر واددو مي سانكي يستيكارا جباب سي من نبي الله إبراهيم الرئيسي فاهم نبي الله إبراهيم ورفكي أكان تقول إنه خيسا إسجاب على دب نبي إبراهيم نبي إبراهيم حتى نوديسي نبي خينا ربي إنه إسلال وجدت وجدت غني يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه واتبع ملة إبراهيم حنيفا يا نبي خيا خرا نبي إبراهيم هردفي إن إبراهيم كان أمة إبراهيم جتشون أمة جربين أما تكبر نما تكتشا كان أمة قريد يا درجة جيسة خين نبي إبراهيم يرو درجة قمة إسات هجتت يروهم نكابت هجتت أمة تهدو يا درجة جيسة خين أكنت تاني تاتا سرا إيغو متي أكما تهسانو چابسي بيسي ساق أبدا مولي سيرا خسين جا چجرد يرو سيامو جرا خيهم نك أبدو خانتي هو جدو درقا جيسا جاچون درقا جيسا جاچون أوغا دفاين قدو أوغا إبسن درقا جيسا جاچون نما عمري سا خدا فرر hanga 40 jiddu yookaan hanga 50 jiddu jiruuniin dargaggeessa jaa warri jeessira nam tokko akka adda addaatti ibsan namni umrii tana keessa jiru humni isaa jabaa hundi dargaggeessa jaanii warri ibsanis jira nabi ibraahim alayhi salaam gaafa inni dhalatu mootii numruud jaamutu ture mootichi kun mooticha jabaa addunyaa tana guutuu bulche khani ani rabbi jee amanu حواسا إساتيس الرب تهو إفتي أمان سيسو موتي أكان جباراتي ويتا نبي إبراهيم دالتو فقو حواسا إساخي إساتي موتي چخنا نما تكو قبا موتي چي نما وايسا بسا سيو خاو وايسا لال وري والا لوخنا كجين زمني زمن أكان أرجي لالني
mucaa tokko dhalata mootummaa kee kana diiguu jaane khasiis faalleessu jennaaniin akkuma gaafa nabi Muusaa ilmaan hunda lafarraa fixee nu burtu wayita ilmaan hunda fixu haati nabi Ibraahim alayhi salaam bootaa gaara keessaa takka dheeyxeet mana xiqqaa tokkochi ijaarrattee achitti mucaa kana deesse osoo namuun harkin achitti mucaa jabaa ta'e bifa sanii rabbiin najaa isa baasuu danda'e abbaan isaa warra sanama ifumaafuu waan qoramu kana qoree waan gabbarantana qoree waan gabbarantana heddummeessee magaalaa dhiyeessu jireenya isaatu kanarraa jiraatu ture dura Aazar abbaan nabi Ibraahim tanaan beekama hedduu boodarra nabi Ibraahim alayhi salaam laalee haalli isaa waan gabbarantana wajji walitti deemuu fiditti mucaa isaa kana walitti qabeetti kana gurguri jeeni fuudheeti mucaa dargaggeessummarraa ogguma lafa wal khoorraa ajaa'ibaati fuudheeti tana namni rabbi jee gabbaraa waan abbaan kiyya kun qoree deemuun tana jee bishaanit darba baaretti boodarra isaa bishaanit darbus warri arku isaa arrabsus warri arku mucaan kun waan akkanaa dalaga jechuu balaleeffatu eegala balaleeffachuutti heddommeeysan boodarra hoggaa balaleeffatu heddommeeysan waan kana dalaga jechuu dhagaan guyyaa tokko dirree takkatti deemnaa jaa iida wahii ayyaana taabota kanaa yookaan ayyaana xaa'ota tanaa qaban ayyaana xaa'ota kanaatiif bakka takka deeman jarre wayita deeman nabi Ibraahim inni sun deem jannaan zabanni zaban akkaan urjii ilaalanii urjii wallaalee arra yoon deemena dhukkuba anasumaan tura deeme nabi Ibraahim jarri hundi yaa'anii nabi Ibraahim hafe booda mana isaan itti xaa'ota walitti qaban kana ol seenet hunda isii qottoon cicciree fixe tokko dhiisee tokkicharra fanniseef obboleessa waliin siimu jiru waan dargaggeessi yeroo dargaggummaa isaa keessatti hawaasa isaa sirreessuudhaaf ibiyyoo kophaa isaallee ta'e haqa sirreessuudhaaf dalagu waan dargaggeessi islaamaa tokko hojjechuu qabu wanni dargaggeessa islaamaa yaachisu eesaayin maallaqa harkadha eesaayin waa nyaadha eesaayin waa dhugaa qofaa miti dogoggorri hawaasa isaallee sirreessuun dargaggeessa qabata nabi Ibraahim qottoo guddaa isaanii warrachi keessa mana tokko keessa walitti qabamee jiru muka qoramee jiru keessa khayra guddaa fannisee dhiisee duuba wayita inni dhiisee biraa gabboo hawaasni iida isaanii fixatanii dhufan ayyaana isaanii raawwatanii wayita dhufan manni guutuun qoraaniin guutamaadha caccabaadha caccabsee fixee jira eenyu man fa'ala haadhaa bi'aalihatina eenyu namni waan kana hojjete jira gurbaa Ibraahim jo fatanni dargaggeessa jedhanii maqaa yaama gurbaa dargaggeessaa tokko ka Ibraahim jedhamu waan kana arrabsuu dhageenye isuma ta'uun qabdu jedhanii isa qaban Ibraahim wanni jeen eenyu waan kana godhe jennaan guddaa kanaa hinaafee if jalaa fixe jeentu if jalaa caccabse jeen itti hanjab boodarra dallansuurraa kan ka'e mootummaan ajaja baase laga guddaa kanaasii fi as jidduu muka goggogaa guutuu qabdan jeen hanga namtittiin jibrii dhooytu muka jibriin dhooytu san deemtee sawaaba niyyattee nabi Ibraahim waan gubuudhaaf laga gamaa gamana jidduu jiru muka guututti wayita baatii meeqa amata meeqa ka ta'u muka guuranii waan san guutan isa hidhanii boodarra isa darbuudhaaf fidatan duba ibiddatti shidanii ibidda baatii meeqa shidame halaga kanaa fi laga kana jidduu baatii meeqa shidame ibidda wajiijin isaa namnitti dhiyaachuu hin dandeenye manjanii qawaan jaanii waan ittiin darbaniin halaalarraa gaara gubbaa dhaabbatanii isa gubbatti hidhanii itti darban duba nabi Ibraahim alayhi salaam
wanni hundi makhluuqni hundi rabbiin hayyama kanneef jedhan akka isa gargaaru makhluuqni hundi isa gargaaruu gaafannaan takkaa keessanirraa gargaarsan fedhu jeen jaan akkam nabi Ibrahim alayhi salaam namni nin an irraa gargaarsa fedhu rabbi qofa jeen jaan hundarra kanama ajaa'ibu wayta samii gubbaa deemu manjanii qarraa darbame ibidda darbamuudhaaf jibriil cinaa fiigee yaa nabi Ibrahim maaliin si gargaara jeen jaan ati na gargaaruuf humnan qabdu حسبي الله ونعم الوكيل جدا قيانك يا ربي إسا خنا قرقارو جدا درقا قوت خينيا خيستي إيمان جبا قداء في قدرا ربي خيا وانا قدا خنا خيسب أرود أواني جباندو درقا قيسي خون خيستي أمامي درقا قيسي چمني إيمانا خون خيستي أمامي واني تكاليني سوا قدون دنديسو واني جبدون خون خيستي أمام وردو نبي إبراهيم حسبي الله قيانك يا ربي تلوى بريدي قيانك يا إني جنان إبدسن كيسا قزيت ربطه وسوء بيندرا ربي انجتش مخانا جتش يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يا إبدان قبنتي قبنا اللي تنممين تا بريدو تي قبنا غيس هاي اللي خنما ميرو سلاما جي ربي تنقيا نبي إبراهيم ربهم بفخنان إبدسن كيسا جزيبو شفي بريدو تقبنا باتي ميكا إبدسن كيسا توري باتي ميكا شدمي إبدسن إبدشي دمسن كيسا قبتي يرو دامو saanaalee nyaataa ka'inni nyaannitti dhiyaachuu fi ture rabbi bira saanaaleen bootaa inni taa'utan afaan gubba guute wannummaa nyaatatti nyaatan gosti nyaataa urgan eenyu ibidda san keessa akka geessuuf yoo jette Allah subhaanahu wa ta'ala dandeettii isaati nama isatti hirkate rabbiin gayaadhaa fitu bayyaa dargaggoota keenya rabbii akkana namaa ta'u kana qabna jechuu beekuun rabbi yoo isatti hirkata waa hedduu namaa godhuu danda'u qabna jechuu beekuun iimaanni hawaasni keenya qabu kana wajjin madaalamutu irra jiraata an eeysaan jira dargaggeessa keenya iflaalamutu irra jiraata nabi Ibrahim alayhi salaam wayta ibidda san keessaa gabba'e hawaasni guutuun mooticha biyyaatiin nabi Ibrahim rabbii jaba qaba ibidda san keessa haysa baase khanyaatachitti isa nyaachisu alla dadhabaadha jechuu oduun biyyarra facaate bar namtichi ibidda san keessa bahe rabbiin isaa jabaadha jechuu eegale hawaasni dirree guddoo wali qabeet hawaasa guutuu anaatu irra jabaadha jee numruut rabbii isaarra yookaan rabbii isaa nu garsiisu anaa fi isa karra jabaan laaltanii kottaa gaafumaan hangaafadhu laalaa jee eega shakkii isin keessatti uumamte hawaasa dirree takkara walii yaaman hoggaa walii yaaman mee gaafiin gaafadha nabi Ibrahim rabbiin qaba jee kana jee numruut yaa Ibrahim eenyu rabbiin kee jeen nabi Ibrahim konfidensiin guutamaadha rabbii ibidda san keessaa isa baase qaba mal waa dhabe waan nama kana gammada addunyaa tanarraa argartu fuula isaarraa ifa bareedaa mul'ata maal jee rabbi alladhii yuhyii wa yumiit rabbiin kiyya sun ha ajjeesu ha jiraachisu jee anis nin ajjeesa nin jiraachisa jeetuma ol deemee mana hidhaa keessa dargaggoota lama gayyaamee tokko ajjeesee tokko dhiise namtichi ajjeestee tokko dhiiste jiraachisuu fi ajjeesuun tanaa jennaan wajjin karaa akkarra Ibrahim rabbiin kiyya huwa alladhii ya'tii bishamsi min almashriq fa'ati bihaa min almaghrib rabbiin kiyya ka aduu bahaan fidu ati gara dhiyaa kanaa gad deebisiyye fabuhita alladhii kafar namtichi chuma kufedu dargaggeessi ilmiinis
beekumsaanis waa hundaan guutuu qatee kanaatu dargaggeessa dhugaa jira yaa dargaggoota keenya jiraatanii du'uun jiruu miti du'u jiraatanii seenaa dalaganii nama hojii ta'anii biyya fi qabbaneessanii amantii fi irratti qabbana uumanii amantii fi irratti dandeettii guddaa uumanii deeggarsa dandeessu hunda gara humnaatiin gara diinagdeetiin waa hundaan godhanii nama jabaa ta'u kan Nabi Ibrahim kanatti ta'u. Nabi Ibrahim alayhi salaam fakkeenya guddaa isinii taajeetii yaada. Nabi Ibrahim dhiisuu didan jarre. Dhiisuu dinnaan haadha manaa isaa fudhatee qe'ee irraa deeme. Kara biyya Arabaa kana keessa biyya san irraa deemee gara Shaam irraa ka'ee gara Falastiin kana dhufe. Falastiin irraa is dhufee gara biyya Masrii dhufe. Biyya tana irratti illee rakkoo hedduutu isa mudate du'a. Rakkoolee kana hunda dandamate Rabbii mucaa kee qaliis je'een qalee waan Rabbiin je'een hunda godhe hunda moohate qormaata Rabbii isaa kanne hunda darbee dargaggeessa cimaa addunyaa tana ta'eedu boodarra Rabbi kadhate yaa Rabbii koo waj'alni lisaana sidqin fil aakhiri yaa Rabbi nama seenaan isaa addunyaa tarratti irraafsane godhe yaa Rabbi nama akkanuma jiraatee du'e nama kumaantama miliyoonota lakkaamu beeke ka addunyaa tanarraa galanii jiran kaara nam tokko isa yaadan خبره دبر دو خار نم تو کوئی سجاده نه نم دو جرابه يا ربي نم كلمه الدنيا تنرا خوته سينا صادقه هم تنون غدي يا ربي يا ربي لسان صدق في الاخرين لسان نما يادتم نما وحجته تكو خسينا سيادة يا ربي نغدي جي خلت ربي اك صلاه هند خيس مقاسا دبنو غدي دعاء سا کے بله التحيات هيرو قرار يرو هند التحيات ولا شو خيست نبي إبراهيم مكان دوي نونتي أكا صلاة هند خيس مكان سادوي نقول ربي الرام فتشو ديسي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وخرني ربي سمو كوريت وخرنا نقرمات دبرجي أبو درجة جيسا كان ربي سناتاسس درجة جيسا قلن ثم الراس غرا يراسو متي قلن ثم ديمو جرافه مو متي درغغيسا چما دين ساتين چما دا ربي سناتاس نما والله نمني وهيج الجيرد نمني مرات اعلم خرج الجيرد نمني مرات بيه تنج الجيرد نمني مرات وافد الجيرد وان مستحيل جان هند جيرو دندا وان انتاتو جانو يا درجة جيسا دردقوتك أشما خدين ساتي فايدان كم خان دنيا ساتي فايدان كم خان ما جوا الدنيا كفا فارساول خان نما الدنيا تار راجا جوا هند هورد سن مهورد في سنجلا في غاول هاي في جبان تاني درجة جيسا جيسا هند من مدستي في تاو خبو ياتو كخباري تنبين جولة دولار مليون على كويتو جولة دولار مليون على كويتو دولار بر كرشي داني مليون على كويتو تانا تايه غني إفي مو كرشي تكم فيتو ولستو الدنيا تهرب مليون أو وافد لك إني سارك جباتهون درجة جيسة خينيا رابر باند درجة جيسة چما تهو درجة جيسة خينيا رابر باند درجة جيسة بيتنا جارو dargaggeessa keenya akka taatan taatanii warri naannoo Somaalee irraa dhuftanis kan akkuma ta'ee biyya tana dhuftanis wanni biyya tana dhuftaniif ifis jaartanii diin keessanis jaartanii cimaa akka taataniif ni danda'ama magaalaa tanatti wanni hin danda'amne hin jiru ni danda'ama wanni hin jiru jijjiira wanni nuti isin dhaammannu hawaasa keenyaatti eessaaf hin illee hin jayina rabbi qabdan tattaafachuudha manneen qorqorroo hajaaramee isinirra jiru kanaas ni jijjiira jechuu qalbii teessan keessa haa jijjiira jireenya keessanis itti tattaafadha magaalaa tana kaleen tahuu onneen tahuu bakka isin cabuu barbaachisuun itti cabsaa jijjiira
dargaggeessa taa'ee uzirii himachaa ooluun tahina hawaasni keenya tattaaffii gara adda addaatiin hulaa jirtu hunda dhiibadha hawaasa jaba diin fiitis boonsu kan hawaasa fiitis boonsu taha isiniin jechuu feenatu ummata akkana nu godhan jeetuma waa himachaa ooluun tahina nama jaba addunyaa guutuuf barbaada addunyaan tun nama laafaan qeebaltu nama laafaan tahina nama yoo takka gaafachuu fedhe takkitti isin dhiisii kudhan gaafatu ta'a qaamni waa gaafatan jiraatus bootaa dalagaa yoon fi parsantii takkaan ka harkatan ta'e parsantii kudhaniin qatti deemu ta'a hedduu tattaafadhaa ni jijjiiramti isiniin jechuun barbaada galatoomaa alfadhaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر سأل أنا فكرت باتري لو جريت الله أكبر الله أكبر أستاذ كينيا إن شاء الله الدعاء والفاتن نام سبب بريدة نامني جرو كترات سام كتبا وانجه من البات بأمارنيا يمكرالو نجركين خطبة سلا دراسة أفضل لما لا تودالو أستاذاتين ما ننسوا يا قلبيين يا تصفى يا ناي دينار عبد الرحمن حسين عند غراتين بيتشاي لنا تلاقي غراتين تلاقي لدعوام تلاقي نجار يسرون وينبروا بغراتين بيتشاي لنا أستاذاتين إدماجو الله رزم يا درجنا آمين آمين بلوا آمين يا ربي آمين آمين بمقتل إن شاء الله ከኹጥባ በኋላ ትንሽ ንግግር ያደርጋሉ ነገር ግን አንድ 2 ደቂቃ 3 ነው አይደለም አንድ 2 ደቂቃ አጠገቤ አንድ ኡስታዝ አለ ኡስታዛችን የመናበቹ ፕሬዝዳንት ለሁለት ቃል ለኡስታዝ ብቻ ዱዓ እንዲያደርጉና እንኳን በሰላም መጡ ለማለት እድሉን ለመስጠት ሞክራለሁ ምናልባት በኦሮሞኛ ብዙ ሰው ስለሰማ በአማርኛ እንዲያደርጉ አስገድዳለሁ ስለዚህ ሼኽኒ በገነገ ያሉት ተለኒ ኡስማን ከሊማ ለመድዋይ አከኑ ጎዳኒ ሼኽ ሳሊህ ጅዱ ተርገሙ አካስማ ሼኽ ናስር ለን ከረረ ጅራን ጀደ ያዳ فليتفضل مشكورا ومأجورا دقيقة لما قبتني تكا وصوماتي تنلوم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعد أحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أحمد الله ربي على هذه النعمة الجليلة وأشكره وأسأله المزيد درسو قالني كربي خيرناتي جاء التأنسل أنا مو دبين أرأتين نمت أكم اسنندو بيتان يودران هاسو الناس هر أنو جها كيسما خين جالتما في كبجما إنجنير أستاذ عبد الرحمن منشدة خينا أنقفا منشدوته هندا كتهن سنقفا متيتي برسيسا منشدوته هندا لافا وندبرا كأبتن أبا لافا أبا جبا أبا تكا أبا قدا عمرين إساني وتكا تهس حملين إساننا ما خنن كإساننا برانت أبتن باقي قدادا لأنه من لم يشكر الناس فلا يشكر الله نمني رب هنقلته فني نمني نما إسات طلع وله هنقلته فني رب اللي هنقلته فتوان جانيف إسا قلته فتو فرات إيجا ربي قدا نجيني نوكني فيانو كني تمكينات حالة هندنو تلشي أستو نوك أبيت ننجده منشن خينا كيسما قدا لنو في رب جزاء إساني وان دلقن هند
nuufi muslimarallee toltuu gaarii rabbiin galata isaanii galchachuu barbaada kanaaf ummanni keenya ka ala jirtanis ka keessa jirtanis kan dhiiraatis kan dhalaatis xiqqaa guddaan keessan waan isaan isin dabarsan kana qalbiin irraa dhageeffatanii fudhattanii deemuun barbaachisaadha wanni isaan isitti man qur'aana fi hadiisa qofaan teknoolojii ammaa waa hedduu magaalaa kana keessatti wanni ati hin dandeenye jiru hin danda'u yoo of dhageessifte malee hin danda'u yoo of barsiifte malee sin jechaa jiranii irraa fayyadama isin jira dhugaa dubbatuuf bakka ummata kana yeroo dheeraa yeroo hedduu yaamichinuma tokkootiin osoo bakka nama gurguddaatu taatee dhaquu hin danda'an yeroo hin qaban haqiiqatan laakiin bakka kanatti bahe kun yoo isaan munaasabaan taaneyyuu bakki silaa ifaa itti qabsiisuu qabu bakka kana jedhanii makiina ofii kaafatanii lafa dheertu yeroo ofii qisaasessanii hedduun keenya warri as jiru osoo duran jirin duran dhufin isaan achi ka'anii dhufanii asitti argaman kun waan guddaadha isin toyatuudha isin keessaa fudhadha fuula isaanii qofarraaf waa baratuu qabnu waa irraa fudhatuu qabnu nu deddeebi'ee bar nu laalaa jira Ustaz Abdurrahman nu laalaa jira nama hundarraa bakka bu'eetiniin asumaanuu ergaan ay dhaamu ergaan nama sagalee kana dhaga'uuf dhaamu nuti akka magaalaa Shaggar kutaa magaalaa sulultaa yookiin magaalaa sulultaa jiru afaan ummataa galuuf waan barbaadee fi astee kanatti waa hedduutu jira waan ta'eef dhufaati ummata keenya kana munshidoonni adda addaa du'aanni adda addaa bakka biraatu hedduu deemtanii akka munshida keenya Ustaz Abdurrahman Hussein kanatti nu bira dhaabbadhaa nu ziyaaraa ummanni keenya isinirraa gargaarsa qofa hin barbaadu sagalee keessan dhaga'uu barbaada argaa keessan barbaada isin as dhufuudhaan waa hedduu isinirraa baranna dubbii keessanii mitiiti fiizikaalli keessanuu argamni keessanuu waa hedduu nu jijjiira waan ta'eef koottaa ummata kana si wajjin jirra ji'aanii ummata kanatti aggaatuun hin baane akka wajjin jirtanillee arguu qabanii dhufuun keessanuu dawallee daawallee jechuu barbaadaati Ustaaz Injinar Abdurrahman Hussein hedduu galatooma ammas nurraa hin badina yoo dhuftan ammoo ijumaan asis bakka hunda sa'aatii tana sadii irra goraan dhaamsa kiyyaati ammaaf hedduu galatooma hedduu isin jaallanna inshallah kana caala sagantaa guddaa goone isin yaamna ana sumatti gabaabsaa sagantaa taan tariiti booda ka ummataan salaamtaa jedhu taati እና ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ውድና የተከበራችሁ ወንድሞቼ ቅድም በኦሮሞኛ ስናገር የነበርኩት ሁላችንም እንደምታውቁት እኛም እንደምናውቀው ትንሽ ወንድማችን የሙንሽዶች አንጋፋ የሆኑት ኢንጂነር ኡስታዝ አብዱርረህማን ሁሴን በተለያዩ ጊዜ ወደ እነዚህ ህዝብ በተለይ ወደ እናንተ መስጂድ እየተመላለሰ ይሄንን ህዝብ በርቱ አብሽሩ እያላቸው ነው ያለው ስለዚህ ሰውን ያላመሰገነው አላህንም አያመሰግንም እንደተባለው እናመሰግናለን ጀዛከላሁ ኸይረን ሌላው ፈልጋለሁ በራሳ ስምና እዚህ አካባቢ በሚገኙ መጅሊሶች ስም በእናንተም ስም እናመሰግናለን በርታልን እዚህ መጥተህ አንድ የምታደርግልን ነሲሃ ምክር ቀርቶ እዚህ መታየት ራሱ ለኛ ትልቅ ምክር ነው ይላሉ እሱም ብቻ አይደለም ሌሎቹም ይህ መስጂድ ልዩ ስለሆነ የናንተን ምክር የናንተን እይታ እዚህ መገኘታችሁ ስለሚፈልግ ሌሎቹም እንደ ኡስታዛችን አርጋችሁ ብትዘይኑን ደስ ይለናል ለማለት ፈልጋለሁ እሳቸው አጠር ለማድረግ ትንሽ ይህ ህዝብ ከኛ የበለጠው ከናንተ የበለጠው ከሳቸው የሚማሩት ነገር ስላለ ነው በኦሮሞኛ በዛ አርጉልን ያሉት ኡስታዝ ምክንያቱም እናንተ አዲስ አበባ ሄዳችሁ እዚህ ሄዳችሁ የተለያዩ ኡስታዞች እዚህም ቅርብ ስለሆኑ መጥቶ ምክር ሊያደርግላችሁ ይችላል እሳቸው ግን ሁሌ ስለማይመጡ ሁለት ጊዜ የሚናገሩት ነገር በአንዴ ለዚህ ህዝብ ጠንከር አድርጎ ጠንካራ ምክር ቢያስተላልፉት በሚል ነው ጀዛኩሙላሁ ኸይረን በዚሁ እናንተም ሰብር አርጋችሁልን እንድትጠብቁን በአላህ ስም ጠይቃችኋለሁ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التي من كان خطباتك تسعينا ويارى خطبات الرجل لكن أستاذ عبد الرحمن حسين يو إمام اللي توبات أكا جراته مي بقى إمام اللي بقى كان رابعني أسمان خطبة إنساني وجه تركي غاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خطبة الناسيني